Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lun Ibnul Hadi, berasal dari Sanggar Cahaya Fajar. Ulun Tuan akan membacakan sebuah hikayat yang berjudul Sultan Aceh Almarhum Iskandar Muda. Bismillah, Lun mula surat dengan nama Zat Tuhan yang Esa. Alhamdulillah, lajulun sambat puja khadarat wahidul qahar. Lun puja Allah yang ahad, akan Muhammad selawat lun bahia Tuhanku letamah rahmat atuh Muhammad Sayyidil Anbiya. Tumaku waris serta sahabat segala umat Nabi Mustafa, lun mohon tulung nibak khadarat sampo hajat Nabi lam hati fikir bertepat, ulun mesurat sabuh calitra, ulun mesalin sabuh hikayat khabaran da'ilat Iskandar Muda. Tu mangata tuban resamun adat, lun putru hajat akan syedara badai lun ja'roh kenobat badai tamat munjaro dua. Atu kereta Daud lun surat khabaran mangat lun fikir gata nyalain ciptaan hirakan sahabat kena lun intat wahai syedara. Nyanani balon siun hikayat habalun surat kepada raja adat ulun wonang gro akhirat tinggai sunurat ke tanda mata. Bacarakan roh sampo ban hajat habar riwayat yodi le masa wahai tengkucut po bungong riwat bahlelun surat kaman banyang na. Atilon rindu menjampu ladat, sebab teringat ke hak Ta'ala ulun tuan du malam Jumaat ketika mehad bawa teasa. Lun du di luar sidolun mehad, ulun teringat Tuhan yang bakahir lam fikir lalu lam ingat lun ubud kudrat mebago rupa. Lun ulangit bulan pengekat, bintang mekilat memble-ble cahaya, langit perisih awan hansapat hidup pi mehat mebacut hana. Terfikir kedra dalam melarat, badan si urat hale mengguna menan ke sebab sabi teringat ate lun rengat tamsir rupa. Teduh tersipa gadoh semangat, rasa nyum hanyat ulun sempoka tijoh imata ile metratrap ingat ke jasa dalam sengsara.
yang pengesang-sang sepothat sang-sang katrohat kiamat donya sip keonan habalun intad dinalun surat khabaran raja menan ke haba patut tak ingat mangata tupat baasay mula mangata tuban resam ngon adat yuma sada elat Iskandar muda khabaran jamun jinolon susun supaya mepom bandum syedara masa kerajun potu meruhum dengan Raja Rom sembah sedia menyonakala pajoh boh jambe ubat perde kenan tak teka menyona suka mita ilme hanjut hantate sejarah bangsa sip konon yo kutuban al-khisah jinolon mula ajaib subhanallah ngolon kisah saboh cerita Sultan Aceh al-Marhum Sultan Iskandar muda masa kerajaan Nanggro Aceh dumpu lebehana tara metamah mamu wan musyuh barat timur urang tiga sebab Raja Arif Budiman lagi gopnyan bijaksana nejalan perintah Nanggro adehan sopo raja tangan murah hana lawan gasing sayang Tuhan muda pagi mesikin nagasih serta taat ke Rabbana segala mutro ule blang gasih sayang taat ke raja masyhur tak Nanggro Aceh sebab lebih ada raja Nanggro Johor Nanggro lain urang jitron meniaga rame pekan Nanggro Aceh metamah lebih urang teka jiba menekat macam-macam ija hitam ija sutra timu barat jiba barang kapai datang hana rida dalam lu Aceh hantom seng barat timu kapai teka ngon perahu tebit tamong uro malam jet ketika uro malam pelayaran jiba barang jene